जे चिनी तिपासरक नो जे हामक्राइलिना निकक साजाक तमनि boy by o jaga boyo je sija tongmani boy by चिनी practical totally different. I have so many times discussed in this house about our tiprasa, but in fact in real picture it is totally different. Paithak ang or point to in chanan mo tungani kai paithak je line tongmani. Apart from this, most of the state government department has also placed a substantial amount of fund to ADC. State government saka o jaga last line no je substantial je kwbang fund rok tongmani amount rok tongmani abo ADC no rwjak tongo ni o jaga sajak. But in actually actual fact na thaga kai the financial year of 2021 and 22 o jaga ADC government budget like 619 crore, but tabuksu joratui rwjaka matro 585 crore. Why it happened I don't know. Abon Bagwi ang manoniyo tribal welfare minister tei o jaga sini chief minister bono koidani muchungo je o budget rogo sini addition je budget mani taklai 1000 above sing budget khlaika o budget rogo jate sini o budget simani modeno je bobisi rwjaka a budget rogo timely jora wono rina ne bagui ang koijawo sini singna tamuno gaiman sini Agartala Municipality Corporation ni budget 2000 crore rok nugo ajaga nai mani ajaga rogo sing ajaga autonomous district council ini je manui tongmani ajaga ni slaiban se sing municipal corporation ni budget rok sing kwbang nugjak kai oboro fairline nugo sing practical by je or je theory sijak tongmani abo kise milia aboni bagai odigi rogo sing ADC tebo fan bari nani kokno to sing sawino to aboni logi sini tiprasa amsayo je o jaga current ni kokro bo sijaka electric department ni kokro sijaka tiaba sing dabuto monsoon season fight to monsoon season ke srapsa wati baka kene sini tiprasa amsayo current kri ni thango sapta hisab current kri kama haike sini tiprasa amsay tongoni ADC area ni borok rok guys toto jagaon deprived. Why it happened I have no idea. Abon bagino sung poinani musungo sini politically demand tobo je sung tangi greta tipralensan sung jotto jagaon sung khip jagoi tongo nor jagoi tongo in everywhere in every department we are deprived. So I would like to appeal through our speaker to all the cabinet minister sini uporonok naidi sini tiprasarok ni naharmu sini dabi sungje greta tiprolen sani tomone it is not against any caste or any religion sungjot to borokno hansakai tongani musungo sustokai tongani musungo sing kintu jebabe deprive khaijagoi tongo o how tongoi nijini how tongoi sing jebabe deprive khaijak tongo o deprive hoite sing katena na bagino sing kini ojaga 13 jon MLA sini tiprasarok sungno budri wi horka so 13 jon MLA bising history sing o jaga pray soite ke sing 10,000 above margin by sing jotto chini beshirbag chini bidayo ro passing jar jogimanan chini Bishaket College 32,000 margin tongo chini Madam Swapna Debbarma 22,000 chini LUP buini pray 18 ani pray 17 12 10 homo haike chini jonogondok sungno budriwi rohka tangiba karon nukha kwbangma jora 75 years somoi Tripurahani tiprasarok borok ni odhikar manya borok joto jagana deprive khlaijaka chini hukum rok no bebah no sokomana ni bagai saitok jaka astrobol rok no Swami Vivekananda rok khlaijaka abro ko sung kwbangma andolon kwbangma choba sung khlaikya tabu ko sung khlainai sung jodi chini sanmung chini permanent solution bharat ni সংবিধান no mane hui sing je rights tomani a right romans sung manani bagai
जों पवित्र विधानसभा तो सानायनो सानाय बनो कारिबो जों फातारोबो जों सिनि सबानो जों जारि नारनाय जों साइनानो सिनि तिप्रासारक तिप्राहाव बमो हाय अबस्थाव ताबुक तंगि दं आबो जों बाय साइमोन तुई बेलायखेनो इम्पोर्टेन्ट पानीय जल बेलायखेनो नां गाहाम नां किन्तु ताबुक सुगरातै तिप्राहा हास्तेव जों जे एडीसी आमसे दैनि जे अवस्था ड्रिंकिं वाटारनि जे प्रब्लेम आबो साखना थाखाय बेलायनो जों खामो आखौरावनो सागानखाय so many calls are coming from the villagers that they are not getting the pure water so जों जतो जागानो डिप्राइभ इनके तांनि डिप्राइभ खायजानाय नानो जों किन्तु हानि प्रसांगै जों आबहाय डिप्राइभ दङ जों ते खुबतै मनगै दंलिया हायनि बागै जों ओ जागा DWS नि डिपार्टमेन्ट नि जे मिनिस्टार दंनाय मनोबा जों कयनाय अटल जलदारा इनै गोबां स्किम दङ but that scheme not implemented in our ADC area so please ang through speaker ni bisingkai koinani muchungo sini je doctor barprapto je DWS ni je sini montri bo sini drinking water no tuibo sini ADC amchayo jate o drinking water rokno gaham kai rinani bagai ang jotono koinani muchungo ekai जों हिनांगो देबो सिनि गाहाम जे constructive दाबि constructive जे पग्रक जुदि ruling party नि बरो सावि दंखाय जों आजागारावबो जों बरनो लगिनाय फिया सिनि बागै सिनि तिप्रासानि बागै जुदि हामिया दंखाय सिनि बागै जुदि गाहाम करिनखाय जों आजागा अपोज खालायनाय बागै जों रेडि दङ गाय बेलेखेनो हामबाय थैंक यू धन्यवाद स्पीकर